Kenhu na Megalia State Planning Board, kabalayalam do ba lambor malngiang kumu chairman. But hopeful bamon co-chairman, lembat ki wedi ki dikhot apo ke MSPB, kila hiar se bernihat, nakabenta ban lej ay man sim ki brig batray hakatega jaka, bad hakaju ko por ban lej jurep ika jinglong jingman, bad karukom tre kam hapo katega COVID-19 screening center ha bernihan. Hakatega sngilay don langru ka kong RM Kurba, Deputy Commissioner ka Riboy District, kabalayo ru ban pensyaji kitiki he ka MSPB halor karukom tre kam hapo katega screening center ha bernihan. Habakran sikinong thok kubor uba lambor malngiang. Uloong baka jing her jurip jong ulam bat ki dikhot sa katega jaka, kalong ban lej ay man sim ki batray ha katega jaka. Badru ban tep ya karukom tre kam ha katega jaka, kapapet ya jingwan rung ki briu benabar. Ban mentanasi kalong sibenta ban pa ya ka jing ay man sim nakaliang kajungi na mentagini ki frontline workers ngi ba kani ka way na ki major entry point po ka northeastern region bro way kajing one sini kalong ban UI ya ki ban sngow ya ki gichinge ki ba nakaliang jong ka district administration ya kendo jinge ban hoy nakaliang jong ka state government persyang bande mahatam yang suku ya gicing room ya ki brio na po kani ka denti aptaw na po pernihat kalong de ki po hajar what happening jong ka jingdon jong kani ka lockdown iba ka average ka poy lopnom no ki arpo hajar tam sisi de nasmo ba kadai ka jingkit wakhia nam da ka district administration kumju ka sokar jungi de lo jong kini kita ki ba iwan nang ban assess dalade ban pet kai ka jingduna kumno ginna ban yarap susu ini banganra siya ka sokar jungi ya ba district di Pempa di Penslo ikan halo jong kabanta ba house September kilaong ba don kampan haban bakit no ne pentri no itu ki community quarantine center ba ipanong kum high school kabanta ni haban pakhat ya katar kumno banne nama bagyong nadu ki class 8 9 saneng ba na singla ban haban sang no iki kelas ki jongki kumno ban ulong ikata lada wengi kita kumot ikana 7 chapo kinha bandan ha ju hi ko school te nga di kata benta ko bang so ba kadi ka tour ka bang inya sa kalem jong ki district ki po ban yo snow ya ga jeng ban snow jongki ki singe ba maki kia kendo te kom we na ki bapet kli jong State Planning Board. Jadi kamram jonga bangan pensngo pat bantip ya ke ba makikidon kam banyarap lem bat pensngo pok score jong government ya ki ba benta ki prepare jonga de than ki jongki ngimsim lagi bagandan ka ki positive cases apo riboy dan rementa gi ba ki positive cases kana kiyo de kawai ka ba iwan banya ren ba sya gulong ba ngimsngo kuwa ba kay ka central government kaladap ban ay lamba jong ka order ka badang shen ba de ban plat no ya ka interstate movement ban plat no ya ka jingarung yumi de henry angi iba kani kadi siya ka jingma ka bakraw lamar la da pishim katkum ka population ka bangi idan kadang ya compare bat ki wipat ki jipun rio yudan sport retort kamot harithor kalong ba kimla shu ban control kimdan shu ki machineries ban control de nama kata kilap lan then ray la pikhen ya ka population ka ba mangi kum gejalang idan inang long tang si tro pakiwi pagi ban rio ke ni septi yang balada ni pelat kamot kan wanra kejingaokraw namar kum kejingna imlik ba hepan tingi don kata kejing sungo badi ban yachwa kaneka jing check kapapaka banumpat pelat ba state government kadi ban tang parking chwa yakom perkhat pradanya hagbede bat kaneka testing namda ki break ban sabar disi persyang bande yang mabahatam wi baka district administration hangne hapo riboy ila le sisya ka banta ka ba idon kamtam ila persyang kata movement namar ba hangni kadi kabayatam na padeng
kiwipat ki district number ba hangni kamot kirunglut ki jai pendrik bokhe ki balik sa state bokhe dabikan ki balik sa po Tripura bikin ki badan sa po Mizoram kini ki badan sa po Silchar tater kani gawai ka entry ka ba major entry mansong no today halo kita di DC lapan sengo badan ki benta ki ba nginsay penbet nginsa nang isyong hakban ni prakat namda kani ka kam sibit na lakhay nang ni dan sa gati prakat apo second house di benta ki ba nangin pensengo nang ba banyo ban ra marmar di gini ki ba kun ka disik adun sing kay kendo